Салом алейкум мухлиси батл. Батлаш да дошти. Ина рӯзи шома. Чанд қабл дар репортал ягон хе батл нагзаштеста буд. Ба як хулоса омадем ки реп батл ин Москва рӯбару батл ин Москва остановит кунем. Ина инҷа телеграм канал меброя, ина инҷа инстаграм меброя. Инстаграм ма да подписаться мекунем ва телеграм да як минута видеорӯӣ мекунем. Видеоро да худтона съёмка мекунем. Видеорӯӣ мекунем ки ма иштирок карданиам да батл. 6 иштирокчӣ, не 5, барои ки маям иштирок мекунам. 5 иштирокчӣ мешава, 5 та иштирокчия қабул мекунем. Ва як та иштирокчӣ да худам миёвум мекунам ки арзанда ки қатиши бурум батл. Бисёритон сар мекунен таки Исус. Ма основатели рӯбару батл дар рептиҷиюм ва якумин чемпион шум ва дар рӯбару батл ин Москвам якумин чемпион шум. Фаромӯш накунед. Да версус любой каса чапа мекунам. Да битбатлам. Так что ждат кунед, иҷа полностью бомба мешава. 5 иштирокчӣ. Ки иштирок кардани мехоҳӣ ай худат боварӣ дорӣ ё вообще намеқабошам аста. Нами телеграм да видео ба навор биги роӣ ки ва иншоалло дар Москва иштирокчии батл мешава, иштирокчии рӯбару батл. Кай чӣ мешава ҳамаша аниқ мекунем, насиб менависем видео ёки видеообращение ки YouTube да полный рост мекунем, мебинем кай мешава соати чанд дар куҷо. Дар Москва обязательно наздики ягон метро да ягон здания аҷоиб да организоват мекунем. Идов у хеле детсар намешава. Бидонем ки дар Москва любой батле ки организоват шидагиай, любой батли Тоҷикистон да организоват шидаги зурай. Дар Москва атмосфера дига хелай. Ҳамаи мухлисо ждат кунен, ҳаматона ждат мекунем, батл бомба мешава, ман мебурам, ман қати бомба мерам. Так что ждат кунен, ҳаматон да пис, мир, саломат бошен. Инстаграм фаромӯш накунед подписаться кардан. Дар амони Худо.